pecado do mundo.
Oremos. Alimentados como sacramentos celestes, humildemente vos suplicamos, Señor, que mereçamos participar no banquete eterno, nós que celebramos a memória da Virgem Santa Maria. Per Cristo nosso Senhor. Sua Santidade Papa Francisco, em nome de todos os fiéis aqui presentes, nesta solene celebração eucarística, de modo particular, em nome do povo timorense, gostaria de exprimir o nosso profundo sentido de gratidão pela sua presença no meio de nós. Hoje, este lugar de Tacitolo é mais uma vez o epicentro de um evento histórico para o povo timorense. Após a visita do Papa São João Paulo II, no ano de 1989, marcando o passo determinante para o nosso processo de autodeterminação. Hoje, a presença da Sua Santidade, Papa Francisco, marca um passo decisivo no processo da construção do país, da identidade e da cultura. A sua presença paterna nesta terra bendita é o sinal que Deus está perto das pessoas simples, pobres, humildes e marginalizados. A sua proximidade, o seu olhar compassivo, o seu amor e a sua atenção para esta terra quase perdida no horizonte mundial demonstra que o Santo Padre é modelo de um líder com coração do Pai. Timor é um pequeno país, é uma ilha distante, mas seu povo é simples e vive a originalidade da sua fé em Jesus Cristo. A ilha de Timor antigamente era conhecida como a ilha do sândalo. O perfume de sândalo atraiu exploradores e navegadores. No entanto, num determinado momento histórico, o perfume do sândalo cruzou com o perfume do Evangelho. E com o esforço constante dos missionários, o perfume evangélico expandia em todo o território e tem permanecido até hoje. A Igreja Católica em Timor vive a sua missão de ser voz e esperança dos pobres e dos mais necessitados. Através do trabalho constante e a mútua cooperação entre o Estado e a Igreja timorense, no processo da construção do Estado e de afirmação da identidade, precisamos de escutar atentamente o clamor dos pobres e dos marginalizados. Caríssimo Papa Francisco, estes 3 dias da sua visita nesta terra de Santa Cruz
e da Santa Maria, dos santos mártires, vão ficar na memória viva em cada um de nós. E como sinal da nossa gratidão, queremos garantir-lhe a nossa incansável oração pela sua saúde, força e sabedoria no exercício do seu ministério como sucessor de São Pedro, pastor universal da Igreja. Muito obrigado. Traduttori. Queridos hermanos y hermanas, estuve pensando mucho, ¿qué es lo mejor que tiene Timor? El sándalo, la pesca, no es lo mejor eso. Lo mejor es su pueblo. Maungaling inang fetong Robensira, awanoin hela katak buat nebe furakliu, mai ia Timorne, laos de tamba nia sandalo ka buat silu-silu, mai be uluk nanain tamba nia povo. No puedo olvidar ese pueblo al costado del camino, con los niños. ¿Cuántos chicos tienen ustedes? Ese pueblo que lo mejor que tiene el pueblo es la sonrisa de sus niños. Aurona la rumos mai be awanoin dean buat nebe melhor o si povo irane exatamente é ma fuinsa esira. Y un pueblo que enseña a sonreír a sus niños es un pueblo con futuro. Un pueblo que enseña a sonreír a sus niños es un pueblo con futuro. Povo ida ho jovem Sira, katak povo ida na be iha futuro. Desculpa. Pero
Estén atentos, porque me dijeron que en algunas playas vienen los cocodrilos que vienen nadando y tienen la mordida más fuerte de lo que manejamos. Emi hamos la faexira, no la faexira, wanhira tata. Hablaron amos. Ayúdalo. Que sobre esas playas vienen los cocodrilos que vienen nadando de lejos y tienen la mordida más fuerte. Ia tasi ibun sira be furak ne, iha la faek bara ki halarang. Nebe sira nani hak matek, mai tasi ibun, mai be sira iha mordida. Sira wanhira tata ne bahasa dan gigitan ida nebe sila namkore. Estén atentos a esos cocodrilos que quieren cambiarle la cultura, que quieren cambiarle la historia. Manténgase fieles y no se acerquen a esos cocodrilos porque muerden, y muerden mucho. E mi se cuidado ho la faek sirane, tamba la faek sirane mai han buat hotu, han mos iminia cultura. No e mi se cuidado iminia an, atu la bele basic va la faek sirane. Les deseo la paz. Les deseo que sigan teniendo muchos hijos, que la sonrisa de este pueblo sean sus niños. Ao deseja ba emi paz banafatin. Ao deseja ba emi atu iha oambarak. No ao deseja ba emi atu emi iha hamnasa nafatin, iha senyum nafatin. Cuiden a sus niños, pero también cuiden a sus ancianos, que son la memoria de esta tierra. Emi taumatan balabari ko ansira, mai bese taumatan ba mos bakatuas ferixira, tambasira maka memoria rai danenian. Gracias, muchas gracias por vuestra caridad, por vuestra fe. Sigan adelante con esperanza. Obrigado, obrigado by minha Domin, obrigado by minha fé, no emi se laba o na fatin hanesane ho esperanza. Y ahora vamos a pedir al Señor que nos bendiga a todos. Y después cantaremos un canto a la Virgen María. Oras ne mai tahusu benção na maromak nian ba itahotu, depois ita se canta knananukida ba inam Virgem Maria. Os abençoe Deus onipotente, Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Anunciai o Evangelho do Senhor. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Cantiamo la Madonna. Amen.
Francisco! Viva Papa Francisco! Viva Papa Francisco! Viva Papa Francisco! Viva Papa Francisco! Viva Sua Santità Papa Francisco! Viva Sua Santità Papa Francisco! Viva Sua Santità Papa Francisco! Corosira, saya musika mas canta respeito. Amagos. Zé, pode ir. Pode procurar o resto da moça, foto na barra, a cara foto. É, logo. Misalnya masih kira apa? Jesus Christ, you are my life. Hallelujah, hallelujah. Jesus Christ, you are my life. You are my life. Hallelujah. Jesus Christ, you are my life. Hallelujah, hallelujah. Jesus Christ, you are my life. You are my life. Hallelujah.
Christ, you are my life. Jesus Christ, you are my life. You are my life. Hallelujah. Let me hear that, Jesus Christ, you are my life. Jesus Christ, you are my life. You are my life. Jesus Christ, you are my life. You are my life. Hallelujah. Jesus Christ, you are my life. You are my life. Hallelujah. You are my life. Hallelujah. Teneva padre Sira, Casula Sirene. Teneva padre Sira, attu filafali sacristia, raifali Casula Sirene, afoin bele laonineik, kusikela tasitolo fatin santu idene. Sacristia, a musira della musica lei è.
Iya, kita hakmate knafatin, ita hakmate knafatin, podihen Santo Padre, se a possibilidade atuliu, iha itania letto, rifobensa baita. Ita hakmate knafatin, hakmate knafatin, hakmate knafatin. Labele bokan lai. Just worry and help us to be wise in times when we don't know. Let us be afraid when we lose our way. Let us do a praise, guide us with your grace to a place where we'll be safe. La luce che tu dai Pray we'll find your light nel cuore resterà. and holding our A ricordarci che stars go out each night. l'eterna stella sei. Nella mia preghiera, Let us be afraid. quanta fede c'è. Which one is your prayer? Lead us to a place, Guide us with your grace. Give us faith so we'll be sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e speranza, ognuno mira, ma non so simbolo di pace, di fraternità. Che ci dà We ask the light be il guided. desiderio che Watch us from above. ognuno trovi amore We hope it's so we'll find. intorno e dentro a sé. Another soul to love. Let this be a prayer, Let us be afraid. just like every Oh, child. just like every child. Need to find a Place. guide us with your grace. give us faith so we'll be saved. E la fede che hai a te sento che ci salve.
Santo Padre prepara Angela atau saya kereta Papa Mobile. Viva Papa Francesco! Viva Papa Francesco! Viva Papa Francesco! Ita hakmatek na fatin. Parabéns, Basaliwan Dalir Tamba, Santo Betty Padre Ho prepara Maria Angela. Victoria. Ita hakmatek na fatin oras na sadara ko na kareta. Papa hakat sadara ko na eskada. Ita canta ba Santo Padre? Ona iha kareta leten. Timor. Hakazan darauk. Ato baholanya fatin iha kadeira. Iha kareta Papa Mobile. Ita canta ba Santo Padre? O Timor, ha? Rola na posição, turi a cadeira. Acompanha o Cardeal Dom Virgílio do Carmo da Silva. Kami foto ho artista sila eh. Ita ho tuak matek na fatin iha bare karilaran. Labele bokan, loke na fatin dalan. Dia kareta lauda raw kona baitanya let. Ita ho tu hakmatek na fatin. Hakmatek na fatin. O Timor. Ita hakmatek na fatin. Hakmatek na fatin. Hakmatek na fatin. Dia turba orkestra. Hakmatek na fatin. Papa Fovensa raw kona. Hamriba sama Hamrik Hamriba. Viva Papa Francesco! Viva Papa Francesco! Viva Papa Francesco! Oh. Hakmatek na fatin. Labele dudu malu hana sa nohindader. Hakmatek na fatin. Christus Vincent. Kalma ihididak na fatin. Labele sayo si barikade. Seita sayo si barikade. Bele po Halo, perigo hapela baita kamoto. niya video. Baita na Morris. Baita na. Halo HP lakan hoto. Tau lampra HP hoto. Tau lampra HP halo lakan tau lampra hoto. Itahanan no moto. O Timor. HP tau lampra lakan ita o Timor. Ya. Ita hakmatek na fatin. Papa seto iya imine fatin. Hakmatek na fatin. Papa seto iya imine fatin.
Timor. Iya, satu lagi. Kristus Vincit lain. Satu lagi kami persembahkan untuk Anda sekalian. Amzuel bertindak. Kita kanta Kristus Vincit lain. Musik, musik. Kristus vincit, Kristus regna, Kristus, Kristus impera. Kristus vincit, Kristus regna, Kristus, Kristus impera. Francesco Sumo Pontifice Pada ledetan Tasitolo 89, Tasitolo 2024, Parabéns para o povo Timor-Leste. Christus regna, Christus, Christus impera. Virgilio Reverendissimo
kardinale, archiepiscopo, et omni clero ei commisso, pax vita et salus perpetua. Tasitulo 89, Tasitulo 2024. Depois música ini Amuzuel canta música Hau Timor Oan Maroma Koan. Amuzuel depois ini canta Hau Timor Oan Maroma Koan. Christus vincit, Christus reina, Christus impera. Hija 89 Itaquiler, viva Timor-Leste! Viva Santo Padre! Viva! Viva Papa Francesco! Agora itahanano, Hau Timor Oan Maroma Koan. Prepara maluk serhoto, may itahanano, Hau Timor Oan Maroma Koan. Lo que lampraho tu quedas. Maita prepara, hanano musika, Hau Timor Oan Maroma Koan. Oke. Sira. Prepara moto gori canta música Hau Timor Oan Maroma Koan. Hau Timor Oan Maroma Koan. Deus nosus au camartari, buca maroma, au amandore, mania mesat auricus. Ya, mai, hutoto. Mai Jesus, ohita pelu, hita selano tumia, sefuno asorus, baratus salas, setitu dia parumahian. Jesus, ohita pelu, hita selano tumia, sefuno asorus, baratus salas, setitu dia parumahian. Bukang matene, au kai hau ngan, alorai kita Moris na solo, mai be hau hema, kita haluhan, au hiamaro makawama. Unai Jesus, oita pelu, kita selang ratus dunia, sesuna solu, bakato sangat, setitu dia marumania. Unai Jesus, oita pelu, kita selang dunia,
Bakuru! Viva! Itareta niya Kuru sira husi fatfatin. Parabéns, Bakuru! Kuru, parabéns! Parabéns pra orquestra! Parabéns! Obrigado por esse sacrifício. Parabéns pra Ica! Parabéns pra Santo Antônio Sangha! Parabéns ba Amo! Parabéns Parabéns, para Freiz. Amo Joel. Parabéns para Amo Hélio. Parabéns para Itahoto. Parabéns para Frei Joel! Parabéns para Amo Adelito. Okay. Yes, parabéns para Kita Brother hanano Amo. na Aviso, labari kita lakon, Kita hanano na fating. Ano? Pwede continua itaniak solo kidane, iharay dane. Namo so dia tuduk solo kidane, ba itane Timor-Uang de hiray liur. Sir de hiray liur, hari itaniak solo kidane. Tasitolo dalay datan. 89, Tasitolo 2024. Evento luar bem importante. Mai palie. Semak lakon niya uang karik. Maidet iha koron niya fatin. Sehetang labare goay na bonito. Hatais faru. Hatais farmuti kalsa levi sapatu. Coklat ida mias azul. Oras ne amudeo magtau mata hela. Amudeo lindo. Nia lahatin niya narang. Niya narang Joel. Aviso, labari kita lakon, may behetan kia, iha korun ya fatin, niya bukan ya inan hon ya aman. Siguransa maklorin niya may, kami husun niya naran niya latihan. Oh, niya pay maina. Oh, niya pay hetangana. Santo Padre Jesus, lori niya mayona, ni hetang niya papa. Okay. Lagi ni Pak. Iya ta labari kita naran labari filter naran Nelvia mai tangon na hene siguran seluruh mai lakon ya pai mai Niya naran Maria de Arauzo, Jose Cacauledo, iha Feto, naran Nelvia, niya ina naran Maria de Arauzo, Jose Cacauledo. Kita buka karik niya iha koru de fatin. Papa na ba, Papa Francisco? Viva Papa Francisco! Viva Papa Francisco! Viva! Viva Papa Francisco! Viva! Viva Timor-Leste! Viva! We love you! We love you! We love you! We love you! Obrigado. Yeah, coro obrigado ba Diocese Baucau. Obrigado ba Arquidiocese Dili. Obrigado ba Diocese Maliana. Obrigado ba Itahotunya. Kanta nebe furak tetebes. Ne deh gabaan maknanya. Vai falir.
Mama Maena. Oke. Oke, Mai Valier. Un, dos, tres, cuatro. Voluita Valier. Mama Voluita Valier. Ora pula tu sai ora mama Voluita Valier. Loro atutura pula atu saeona mama Voluita Valier. Mai Valier, Vila Valier, mama Voluita Valier. Voluita Valier. Mai Valier, Vila Valier, mama Voluita Valier. Corona tuntura, corona tu saeona, mama Voluita Valier. Corona tuntura, corona tu saeona, mama Voluita Valier. Dia buka bini dan naran Ernestina Jose Pantai Kelapa. Dia Profesor Ana Husi Ebes.